tenta menu alunda kapinjikano na ishikiji kulongesheli yetu na wanyana anyanya wifukudinda lelo mulongesheli yetu ya wanyana anyanya nafu ili kuitwala chinga nei kuboma yekerengi kuna kukaleni kulonda chweshi kuhanjika na manako amami yaya amami chizau matini hansangu inadinga na kusosota muichunga dechu da Zambia ni munahitika ikejima nochu nawa sangu yeni inachwale kuna kusosota ya kushimuna nao amayala anatweshi kudisumbura na wakwao amayala ni ambanda nuwena anatweshi kudisumbura na wakwao ambanda nsangu yeni kuputu ya kwa tadei kesi ni anchu amavulu kwao anaitengu nudei tongo joka yao na kulondela anchu adina kuleja anchu yumi yaluwa tunafuiri chuwani mumukanda wa Nzambi nsangu yeni yineteje utahi ndinehi munachentamina nami Wana Kennedy Kajinga uzatila hamna mkulu mpimiri ya mnyamwana kufuma kuchikunzu lemba cha ZNBC kulusaka tentamenu mwani kulonda mtija jivulu jina kuinza ambidi yetu anda kutachika chapter 1:27 Nzambi yore ngani muntu neichekara yomwe chochekara inzambi dicherengeri airengeri yara ni mumbali mkulu mbishikeni kulongesheri yetu mwani Maruf dema budemane. Amkulu mbishina dambara ino anyumani. Amwani ya me chiza matine. Engamane. Mwichunga da Zambia ni munahitika ikejima munakusoso tansangu jajivulu jidi na kukwata hadi anyana ya nyanya. Nechi muneruki kuna kuputu chaino mpinji. Nyikanda ya evuri na sunake udehi na kufuila kuleja anyana ya nyanya kumashikola kulonda aihungu muni na kuitwala munjila yabula kulonga na kutena hansangu ina kushimuna nao anyana ya nyanya nuwena na tresh kuirukanga udehi nao ana tresh kuiji kudisumbula ne amayala na wakwa amayala ne ambanda na wakwa ambanda kuiji akuikala eni muna kwatika shinshika mkanda wa Nzambi muti na kuosha chenyi hansangu ya wanyana anyanya chukuikinga ngahi anyana anyanya kuyuma yeni idina kuinza chakatataka anyana anyanya harwao na nguvu zao na itongo joka yao kwa simu na tweshi kuyako mwisho mamuku yao mukukera homa kukisika chinga etwa mvwari tuneruki insangoi tunakwata insangoi tuneruki kutamakwano insango ira kuinza chikari anjo adukuna kumbidi na kunyaka na kusonga mesha ana anyana kuitangisha izuda Nzambi hadi mpinje idiyeje mane tunakuwana mwanta David kumukanda na kutambika anyana inde eno anyana inzenu kudami kuronda ni disease ira ni itangishe kumwaka ma Yehova chinalemi ni mudi kutambika anyana kuitangisha kumwaka ma Yehova kwesikana nsangi tunakutara chaino mpinji ndikondenei anyanya akutsika kumwaka ma Yehova hashidu a trans kuhanda kwa ukwejima akekara na izuda Nzambi letukwa na mukanda anotuleja nawo izudeyi na disweki mu mutima wa mukuru ndemuri kukuvurumo dikushima ne anyana ya nyanya akuhemba izuda Nzambi nyichima yao ne akuitangisha nawo wena atweshi kusumbula kwa umayala ila mbanda sumbula kwa wambanda wena natweshi kulegandi anatweshi kulega kuronda izuda Nzambi datumbade mudi wena tunakuwana mwanti Yesu Kristo kuronda wadinga wahemba izu mu mutima winde bichi chita kuhita imukweseka kuti satana ndakumule satana inde anasoneki nawo wadina kuzatsa mazo adi mukanda wa Nzambi ana mazo adiziri ana mazo atangiri dichinde tukudisa anyanetu izuda Nzambi nikumatare nikuipomperu nikumarunga kweje makutwa satilanga ichuma cha sena ngachikutoha kuiji amvali aleki mudimo okufumba anyana kumatarachi kulonda iteme shikudi antangishi jama shikola kumukanda era mukakuhemba shikola kulonda tweshi kutangisha anyana kumukanda waishimu nikuvura mena here kwa hera chapter edanga tuleji now bai tuleka kufumba anyanetu anatuleji ni himpinje kunonda kamutonda kumubabesha mwana kuronda heno chidi kuitara damvari ndiso kufumbe wakwejima kwatere kutachikira kudenyi kudimvali bai kuya na kutachikira kushikola ikubombera ho tena kufumba kwa kushikola kuna ikare kwa kara kuna ndamudeni shimbe shondawe human right akora antweje manawo akasunuka kudirwa mudi mwejimu shikola ya iwa iranga mwiru ngadi kwa shikola chengendawe dimuna kuinzana kukisikira antu amavuru ni hetu ya satana ina kumweka mamuvuru hamana emwani kuiji wena wa anyanya aswesha kulema chochi kumenso Nzambi dichi wena mazinyu mkuileja hansangu ya ni yumaide na kutekana
mwichunga detu da Zambia imuna itika ikeji maya kutenda nao anyana ya nyanya ala kwa kushikola na tweshi wena kuya kulonda tweshi kufumisha mavumu eni mukosha nenu akuira mudira mdimu kuhemba anyana uyoma ya mchidi anyanya chinga tuileje nyakaya kwiswanga mishanga ude ochichata kufumisha ivumu chenye tuiruki ndo chikamana chile chima tila kufumisha ivumu da mchidi kuna twateka na uumi wa muntu wata chikiranga mu ivomo o hakumubaba ndi hata chikiranga imuntu nga iwo woni tichine ona muntu kufumisha ichine kuchina kuja na kuja na jahide himuntu mukuhanda kwetu muloji muntu wa muwahi mwanta chizao kumukanda wa jira na tuleji nao ndi chikutanga kumukanda wakuru ana hadana sungu nao bai makete cha muloji kuhanda elanga chinhansango ya Kristo mwanta ho chile tula kuhanda kuikinga lu ndi hana afumi nimu ipomberu nimu nikala nimu di wane kwa muda ntwana kutena himuloji dichi mukuhanda kwetu muloji muntu wa muwahi muloji muntu mu atama nanga ilanga muntu kufumisha ivumu himuntu wa muwani muloji niye na jahana enga mwana dichi kukasunuka kweni kuna kuinza hadi ansanda hadi antu ejimu kwesekeja enu mudi angamba ya nzambi muna kwa tumukanda wa nzambi nawa iu mudi na kuchikasa kuiji mukosha nenu tufumburo menso na kutara mumukanda wa nzambi chakubula kuzeya na kukongo mwena antu ndechira tuwechi mukanda wa nzambi nawo kumelekada kushimu na ho ni hana wahi ni hana atami na kubula kudaka mena he kwa uneku kuikara antu makwawo akuchokorekesha nzambi akuikara na itongo jokani spiritu ya kutia na kuovaira antu weno tukuira ngai tukuiporisha emwana kuiji chinalongi enu kuitara nakwere mundi na nyana ndi mwana nangashi mukutia kuwaha mwanenu kusumbuka heno yena kanda dimonu ne yara tahindi mukutia kuwaha mwanenu kusumbuka heno wadumandu na mayara amavulu mulonga kwa na kusenda kuiji jindongo chipatela tange shivu mwaya nshimbe ya mukanda wa nzambe akurende ngamba ya nzambe usija kutia kuwaha mwanami kusumbuka heno ukanda adimonu ne ya langa chida kuikara ho chakara yakaya makon hansango ya watu nkanga na kwenze amayara gutongo chokone kanda hekwa uhimujike ila kama ne yena hadi na muje bidanga ne mwiru ngada kusumbuka chaterera kusumbuka heno ukanda adimoni ne yara kusumbuka kwa hatoka bai kwa nyiketuku emwana lelo nechimna washiku ne kalide nao kankanga ne yara anateri kudiwana hadi heji makwao na kuyajeje majana akengo mukosha nenu tukwoshe mgurumpu wa mchakuba nukulaba hishima ena tenu mukanda nsamna kuyaka ya kukumina mukateka kwekala nineji rene kumachunga makwao oyumo ya tatchikidide elanga chukiruka nawo kufuma yo yimpinja kwa Yesu Kristo na vuari ke hampata no eseke unafuma ina mpino shikifuda lero ina yaka yine kali yaka ya kukumina hishima ina sunu kumukanda wanza michaterera ko emwana dichi era kude atume nangu nechira chimuna Zambia hitunga dawaka kujira Zambia hitunga dawaka kwiti twatu kusoja naka chikumulomba nzambi kulonda atukwasha kulonda kacha atu shikutonesha mensu anawa ejima ana kutulombora kulonda neyishimbe muchidoyi kwinza aburi kuyiteja kulonda dinundile kali hitunga dawaka Kristo enga mwana kuputu chaino mpinji nshimbizi jakwata de kesi jidina kumwekana nao ne kuosha hadi muntu ona kwira yumi ichu na 10 dehi kuiji kufumisha mavumu indi kuiji nsangu jakwena kusenda jindongu hela kuiji nsangu jakukanye shantu kuna makanya hela wala hatoka nina anafuri na wadikamu kwa wela mwa kuhita antu nao muntu amuchido watera kumukasa mgosha ne nsangu yake nza muchinga de tuda Zambia masunye mukusonga mshanje hansangu ndei nsangu muchido yikwinza antu anafuri kumukala kera Kristo antu anafuri kumukala kera nzambi muwanala atoshi kufumisha woma atoshi kwanuka kumukanda wa nzambi akwetwa na afuri kushimuna izuda nzambi muwalala ahitiri muihungu ahitiri makabe ahitiri murukadi ahitiri muyuma yasuje kutohama nangashi ahitiri ni muntuleya ilanga omikiriro ho dichini letu mazunyi mukukolesha aka Kristo adi na kuzata kuiji mumfurumendi nechekala yuma yumi yaketejewa soeje hansangu ya kufumisha mavumu yetejewa deidi na kumwekana anatungide nawa nichuipatela kwa kwena kufumishira mavumu mazunyi mukukolesha aka Kristo soeje awa anaide kumashikola nskula
kuna kuitangisha uyumi mazu mkuikonko mwena mazu inatera kuikonko mwena champinjino tachiname atangi mukanda wa nzambe awani mukanda wa nzambu nasoneke na niyuma yeni ina kwira ya terere watandi ya terere chamuchiyedi adi hani nanka shimkulomba kumenso wa nzambi kuronda atoeshi kuikana nangu vya kuimika mushindu mukweseka ni mukutesha kwenye kuko kuna kuipeka hila kuna kuiwana kumaronga kuna kuzeterawo chamuchisatu ekari huna mpinje ya kumbura kufura kutisha ho mfrumendi kuwa idanga chinga toshikura kutisha nzambi kuwa ya kuleja antwa nawo iyumi ina kuilejawo ya kwata mukuro yerenga he ya wa hinshi de shima kushikola na kuitangisha nawo chikari ho ne unamulejo na muntu na okenga ninda afumishivumu ochatama yina nsango ya kufumishivumu nena na kengi ninda afumishi kwisha ka Kristo atera kuiteja kufumisha nda atera kwa wakuleka nei muka Kristo ya mweni wavwadi kachikupa washikiri kurusa mwanta Yesu hana atoshini kwera mweno muku atera kule mbera kudihemba kwenu kwa lala muntu ekari mujiki emwani kweseka itongo joka yanza makondom ana atreshi kuhemba muntu kulonda abruku kwachika nisong tainde chuma ntina atreshi mukuru mpuwa me kuhitira mukutanga hera mukusinchika yuma ya ivuru andachuwana ni makondom nuwena ekara 100% correct wanya so chuma china abadi ko muntu chatere kumukinga ho chinga yo masha manta Yesu Kristo nei muntu wo kumkwere Yesu Kristo muntu hakwambuka kuyuma yejima yafura nga muchima undi yafura nga mujimba o muntu wo unekana kukingewa kwa hanya kana nyaka emani sha muchiyedi chinga muntu ekare wambuka muyuma yakuswekenga kukinga yuma yampatana hese na ekare wadijidika letu wana mukanda zamana Maria wadinga mujiki waje emwani Timoteo amleje kudi Paulo kutemuka yuma yafiranga uko inzidi ne ujila ndimwani chinalemeni mudi kudihemba kulonda muntu akasumbuki chakubula kudimwana ne yala inoka nda sumbuki era muntu wa yala kubula kudimwana wa mbanda inoka nda musumbuki akwenzi chuma chida kufura kuiruwangesha ile cha iruwangesha nga kudibomba na mazavu atama nei kudibomba na wantu adingi muyuma ya mwidima ila muyuma ya mpatano heseki nine ine udimka kude kusonga mane una toshi kukisikira ko mudi chidi kudihemba ko ini kwita ko yi kuchosha wanyikwira ngahe ya hambide ne una kenga udimu kwenze una kenga kwambuka kuyuma ya tama di ikara kumubwambo mulunda na wakwena ka Kristo emwe nasagire mukuru mchiza wa hampinjeno imwete jako ndocho shikuhanjeka ansangwe ni yasoja kulema nangashi manishe ni mwana maza wa kumisha kudantiriri hetu tunasuji kusakira kwa nangashi kude ana wani mpinje ya kuchutirira nga chuma china suji nangashi kulema hamudimu wa kufuira kushimuna ezo da nzambe kude anyanya china wani kene kuje hirushembe rwatache rwashimwe ni mwanta Yesu Kristo chuma chukwa tukushinjika anyana nawa andekade hiyanswana dichito diu antu ne chukwitangisha izuda nzambi nei etu tunazeide ne tunakude dichiwena akatika kusenda tina chikuku chamazu anzambe toitangishiri chashika minu muduwena iya kutwade konyi tumeanzambi kwiranganye ikutanda nitumenza kurumbuka chuma chukwa uchengena twatira kutongo chokonetu anyanya anainyengu mkudi kaika mpatana heseki dicha kaika mpatana heseki kana kisiki na yuma ya soja kutamana manangashi hakuretu king anyana wenawa chinga tutachiku kuidizisa ohana shidu anyanya nikuileja kumatade tu nikuileja inezuda nzambe nikuileja nikumashikola nikuileja kumarunga kweji mahadi hejima ituna wani impinji chinga chukana mudimu wenawa mukanda wa nzambi nawo nzambu wa munanga mana makono nindi iusupi tunasakiri chuma wana mpinji ya kuchutirira mwifukudinda lelu mwatentamana nami wana Kennedy Kajinga la mulongeshero yechu ya wanyana anyanya samtulandi wanchengi mpinji kwao wawawa